E tiwi he tākoro Māori take e ara ake ana I Wainganui I ngā kura tuarua o te motu, ko te ki o rahi te ingoa o te tākoro nei, kei te whakahaere hea he whakataitai ā motu mo te ki o rahi nei, ki te rohe o te tai rāwhiti, mā ngā kura tuarua huri noa. E tākoro ana mo te mana o tō kura, me te honore toa o te motu. Ko wai mātou! Uawa! Ko te kura o Uawa ngā kai hautu, ko rātou anō ngā toa tuatahi o te tauwhainga nei I te rātou. Te kauwiki kua pahure ko te kiorahi ana ki te whakaaro me ke anō hoki te kura engari ko te kiorahi te whakaaro. Nō ngā tōpito o te ika a mau I ngā kura nei, mo ētahi he tākoro hau te kiorahi ki o rātou rohe. Nā kona kua tai mai ki te ako, ki te whakapakari anō I ngā pukenga. We just play a game amongst each other. Yeah, because we don't really have much competitions going on up north and stuff. So yeah, coming down here is a good experience for our team. Ko Uawa tētahi o ngā kura I ārahi te whakaoratanga o tēnei tākaro ki ao te arua. E nei ko te aro nui ki te hari I tēnei tākaro ki tā wāhi. He hari te ngākau te kite ko te mikira ko te taumata kai roto I ia tīma I konei kei runga no atu, kei runga no atu. Hari ko te kite he tino pakanga kei te haere kei runga I ngā whira nei. Engari tuatahi me hāngai te titiro ki te kaupapa kei mua I te aroaro, me te mōheo ko rātou te tino hoariri hei wero. Mahi whai tangata te mahi whai piro hoki. Engari, ko te menoi me tāko a kapa, mena ka whai tēnā ka pai ngā mea katoa. Ai a pōpō ka tū ngā whiringa toa, ki reira ki te ai, mena ka taia e Uawa tona taumata te kake anō. Irina Smith, Te Karere.